Hey, bana nimeamka asubuhi kugramba Bible verse ya kuhubiria watu na hata hawakuji. Leo hata hatuna sadaka. Sikio ni kama watu waliokoka wote. Kwa nini nyota? Ama nini nyota ya kuhubiri inapotea? Unajua unaweza kuwa nyota ya kuhubiri inapotea. Unajua pia shetani anakuanga na marafiki. Shetani kuna marafiki? Ndio. Hai, lakini jaribu huyu. Oya bro. Njoo. Kuja. Sisikilize. Mimi naitwa Pastor Nehemiah. Pastor Nehemiah. Kuna siku nilichange maji ikakuwa wine hapo. Sina unakaa ukata maji. Sikiliza sasa. Hizo zingine sasa mnaanzanga. Hizo Sikilize. Naweza kukuhubiria kitu. In the book of John, sikiliza. Unajua tunakuhubiria Yesu anakupenda. Yesu anakupenda, anataka maisha yako badilika uende kwa Yesu. Yesu niko na bibi. Sasa tufanye nini? Yesu niko na bibi. Bana. Watu nimekwambia tu ni kama wameokoka huko wote. Watu wameokoka. Hata Mungu amejua watu